गोजोनथाव खौरां गोदानै लुजानाय गुबुन गुबुन मावथांखिफोरखौ बेखेवनानै होदों एमएलए भुबन पेगुआ। थारैनो आसाम सरकारा मोनसे मोजां सोलोंथायारि आबहावा सोरजिनायजों लोगोसे गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थांखि लादों। जनाय बियाबनि एमएलए भुबन पेगुआ धेमाजि जिल्ला जनायनि गुबुन गुबुन पन्चायतफोराव मोनसे आदर्श सोलोंथायारि आबहावा सोरजिनायजों लोगोसे लाइमोन फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि थांखिजों आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफानजों लुजानाय डिजिटेल बिजाब बाख्रिखौ बेखेवो। मख'नो गोनांदि एमएलए भुबन पेगुआ गालि गोजौ फरायसालि, लाइमेखुरि खनें गोजौ फरायसालि, थेमाल गोजौ फरायसालि, सामखां गोजौ फरायसालि, देफाका केके फाटिर गोजौ फरायसालिनि बिजाब बाख्रिखौ बेखेवनायनि उनाव ऐरामघाट आरो बदलाफोराव दैबाना होबथानो थाखाय फार्ट फाइन बेखेवो। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो नारी शक्तिनि आफादगिरि भबानी दुवारा, टीएमपीकेनि बोसोनगिरि राजकुमार मरां, सेन्ट्रेल लेबार फर्सनि नेहाथारि अतुल पेगु, मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय सोद्रोमा बबिखान पेगु, खनशक्तिनि आफादगिरि फदुम आरो रायजो राजाजों लोगोसे जिल्लानि मावख'आरि ब्लक पावार बेनि अनगायैबो माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। प्रथमते लाइब्रेरी बिल्डिंग जो 16 लाख टका दी যেনে বনাইছে তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম। এইটো চাগে অসমৰ ভিতৰত ৰেকৰ্ড হ'ব, এনেকুৱা 16 লাখ টকীয়া বিল্ডিং 5 মাহতে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ এইটো ৰেকৰ্ড। আৰু এইবাৰ মই লক্ষ্য কৰিছোঁ প্ৰত্যেকটো শিক্ষানুষ্ঠান য'ত এই গ্ৰাণ্টটো দিছিলে প্ৰত্যেকটো শিক্ষানুষ্ঠানতে এই 5-6 মাহৰ ভিতৰতে চবেই কমপ্লিট কৰিছে। আজি অকল ইয়াতে নহয়, ইয়াৰ পাছত আমি গৈ মেলি লাইমেকুৰিটো আমি লাইব্ৰেৰী বিল্ডিং ইনগ্ৰেশ্যন কৰিম, তাৰপাছত গৈ তেলেমতো কৰিম, তাৰপাছত ডেকাপামত আছে, তাৰপাছত চমখঙত আছে আৰু মিছামৰাটো আছে। তো প্ৰত্যেক জেগাত কৰিম। তাৰ আগতে আজি আমি গৈ আকৌ কেমিত, এইটো ভাৰত স্বাধীনতাৰ পাছত এই অৰুণাচলৰ সিফালে নগৈ নিজৰ মাটি অসমৰ ভিতৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰিব পৰা দলংটো আছিলে, দলংটো ইনগ্ৰেশ্যন কৰিলোঁ। আৰু তাতো প্ৰটেকশ্যন ৱৰ্ক যিখিনি আমি আমাৰ নদীটোৰ প্ৰটেকশ্যন ৱৰ্কৰো কাম আজি আমি আৰম্ভ কৰালোঁ। আৰু ইয়াতে এতিয়া ভাল লাগিছে আমাৰ এক্স ZPM আমাৰ অতুল পেগু ডাঙৰীয়া, তেখেতে এটা জিলা পৰিষদৰ পৰা গ্ৰেণ্ট দিছে ইয়াৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে ক্লাছৰুম বিল্ডিং খুব কাম চলি আছে। মই আমাৰ কৰ্তৃপক্ষক, স্কুল, আমাৰ মেনেজমেণ্ট কমিটি, আমাৰ প্ৰিন্সিপাল চবকে অনুৰোধ জনাইছোঁ সেইটোও যেন ভালকৈ হয়। আৰু খুব ভাল হৈছে কামবোৰ। আৰু তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টক মই যিটো প্ৰচেষ্টা আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত এইবাৰ আমাৰ শিক্ষকসকলে ভালকৈ সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু কেইদিনমান পাছত আকৌ মই আহিম, ইয়াতে ৰাজাখানাটো আছে, চিগাটো আছে, সেইখিনিও মই আৰু পৰহি মানে আকৌ আহি ইনগ্ৰেশ্যন কৰিম। নাই, প্ৰত্যেক পঞ্চায়ততে এটা হ'লেও এখন হ'লেও, মানে 15টা পঞ্চায়ততে 15টাই। मोनसे गोजोनथाव खौरां BA सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबादि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पोकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 70022 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।